ka nyot rap border dispute redressal forum kala penpau ya kajing sokhia lor kajing bomsei ni lech sakhi jong sarkar Meghalaya hakmat ke inquiry commission na Assam halor kajing dia syak siat yap san ngot ki brio hakasnong mukro kapla dia hak step jong ka RPR tregunai wing arajar RPR uba chanda me sungo uba bat kumu chairman ulaong baka Assam kala dep ban pha da kajing tho syak sarkar Meghalaya hendrai na kaliang ka Meghalaya ka klam tre banya simbenta bat kani kan long ga ba ya ki bala du no ya ki bahien hakate kajing dia bakin yo e kajing bishar ka bahak Dagbapan pau baka Meghalaya kala thung yala ka jong ke inquiry commission halor ka tega jingjia ka forum kala ong baka daw bami ka jingya kan at kamdei na ka jing tu ding lani upot usam henry ka dei na ka jingdon ka khardop krong khajna jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Untuk sini ni negara juga Neutral Border Dispute Redressal Forum mengaku chairman Pak Mas Pasak kami senior spokesperson tinggi don kami ban Pensyai, baik dan profesional juga jelang media keluar gawe. Berkantamnya jadi pada persenam Juni kita dan situasi setan mukro barok mengelemo halor kejimbong trek juga jelang Meghalaya. Bani simenta aga ada inquiry commission balakot aga jela Assam. Aku mencintai pemiliu Laisin lewat kelekot Meghalaya Juni jelang Meghalaya kita banyak wan menai kita ni segi kita te oi nyak jitip bah ke jelang Meghalaya Juni ru kedon i la kecil commission empat kilale ru ya ke inquiry ya in kumbang letif lang la kri ka dau retier judgment di baik-baik berentang asisten hukum yang mungkin baca Islam te Meghalaya juga Assam terkumpul tim kebami nilaiyo kila ayat dan report caga sarkar Meghalaya Juni te sarkar Meghalaya Juni pak kamtret bagi sibenta te kumpul benta kapensa yang ni bagi kubuni ke undung namarwa kejuk ke kes kidon atli commission nasnya pusai ba Assam keperksan dia lagi jong kenia berkejong hirup di perksan dia lagi jong kenia te kita perlu juni ke bomat ya keniga jingjia perlu kata bersim kumno kinyo ya kata ga hok kejungki ke bagi kidi kinyo kene kowe kijinggeli wa ni kwa bandung ya keniga atli commission ke Kumamiti pa kamjudon kata hukum bagi menjadi lang di art commission bagi keren di bagi shop bisa kalau bagi bekam te segawe bagi imun penong bahaka inquiry juga Assam kadang mulai kali hidau kibaka penyeng nilai jong kenia Kabeningkom kedai kumbang milioi yang keturutis kewa kalau pakai ba kujuk yang sarkar Meghalaya Juni kalau thok syai ba kamu krok kahap apa kejiri kendeng police station Jawa West Karbi Anglong kamu punta dia kini kepergi syai kenar ba kalau kamu juba yang kesenong krok juba juga jelasan kapoin ba kaong ba ketu barok kejingjia kadai nagadau jo kejingwan tuding jompi kasipna nante na bokar be lo Assam bat kabalai ketu kejing chasya jo tu brio kejia namar baki wan kerkut yang itu di forest guard baki polis di badan tu la perchan bagi keren mereka ni ngau kira ikhtiar bermensal kum kiwai kiding ta terter bat banyan banyan di bersih kita gede iman kausan ke baki ki ibu tene kalian kejumi kum forum dengan bat pensyai ya ke sarkar Assam bat kunjung ya ke sarkar Juni halau ini ki mat kabar kom dalege ru
kasno mukro hibat kene keceka bajia kam hapsu hapo juga jeri kuning police station Joko West Kabian Lomasam. Namar balani pe kene kejinjia kam ni bajia hantu hakeceka badon ketuga forest ceket. 1 kilometer tam na ketuga ceket shaliang Joko kasno mukro. Kadon setang kumbal arpole pitar 6 kasno mukro. Ta kadai kawai ke jisha kaba halor ke jingong jo kiba na kadau ke jingwan tunding nyuma abalan kadon kata ke jing yakiding nang teng ko kabe ang masam tamba panong yung ibang ginong tunding dalilero ni gims kami ha om dei begitu ndre ni tip Tamanga ada yang nong nanti betik ke jisha ngalia tu ke jisha ba kom kalong bumi kito kideng tiba kibrio jumi tuan kitip hi na kikarbi tamba anda kitip na area sinong jumki lane na area lajong biru na klawe omde ukarbi ukor yang itu kideng ba uba lepu yaki sedu sumkro ane kutakan ter sedu supok Meghalaya ke tiki beri ujung iki kilom sombe yaki tu giding bat kiwan pomi nanta kiwan kirhi diberi ujung ini bat kikalir 20 kijoni dengan kata kadau disyakan nombek bangilong tu reem ni ulong tu ni hit hibani dan bahkan kata kom ni te hake jingide pudata ke jing kerkut ke jog ibriu jumi yang kita kipulin asam hake jing sisa kipulin asam ru kimdei ban bek thong kumo bek thong ik se ulang wir nemar be bal cross ke area jumi yiru kidong lagi jog polis te sapun jadi ibriu jog aja polis jumi ke pagilai ke berkau kesekeru kom kalau kurta rege jing le jog biru kalau kebapalan te Kemudian menyatu dia kedau tenrai bumi kejenggi kena. Kedau tenrai juga kejenggi kena. Kamdei kata kajeng tudin dan ni kamdei nangadau jong purusa. Kedau kejenggi kena kedai na kejeng dom jong betul ke cerita sikit. Haga forest ceket juga karbi apa masa orang tu ke. Balai bau puta. Man kepor ini kejenggi kena tanpa kebun kejenggi kena ni Nagadau kecil tombor jadi pai karbi beri ujung pada situ. Haus ne marjar ar nama bekala san diberi beliau. Arjar keluar san beliau. Hapo step. Sistem we. Kila du ila kesim beri situ iri yang pada situ. Yang ngomong ne kasnum kuro upur usam juga kasnum kuro. Na ketu kecaka wadon ketu kecikir sa kumpasan 10 kilometer sakmat sekali ini sih. Kapag usang juga senang mukro, kadang kata keceka ikut mutha siang kuai. Haduh tak. Di naga tu keceka badon ketuga, fresh ceket hantar hamutha siang kuai, kumang omnesa sadri kilometer pura. Di unong mukro omba, upapli lada umlek tray umlek ta umlek rep umlek riang umlek tum umlek tiap apo upusa bersama lejok kiliran ceh. Tanpa kilek pomding, kilek badeng bersenai bersemesem bertanding tata nadong sedok kilek pecita. Nomor berandai irration ini. Baru asamu webel cross ketuga. Dia jok ombek ulang mudi, ulang tu cukup kerbian long putar. Tidak kata kedau kami ini kecil kena. Teh lo kene, nakalian jugi bunga. Forum Yeng baik keluar ke nomor bat kecing sisa ba lada kuno kini diperdok pas 6 Juni ya kemensim pekodor ke joki hati tang suloi jongka asam kini berdio ya ke hok ke joki bat mingkir baru ya ke selatan Meghalaya bakam day bersusnap keluar gini namar ba kecing snap jar Telung kum kadak juga jadi benjo.
But kumo ngukti. Kecik snap jar jom di beriu bapak. Kepenjot yang geri bagi jai beriu. Butsha bagi kecik lek jom usni. Te yok lesi. Kene kecik snap jar ke jom halor kene. Kan penduk no ke. Ika hok jom ditugi lanot di pasya keniak.